Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunaja mbele zako Mungu wetu na Baba yetu asubuhi ya leo. Tunakushukuru Dadi, tunasema asante kwa vile umeweza kuwa pamoja nasi. Hatuchukuli kana kwamba ni kawaida kulala na hata kuamka. Pokea heshima, pokea utukufu wote kutoka kwa mioyo yetu. Tunakuomba Mungu wetu na Baba yetu, kama vile sisi tulijipangia Mungu wetu na Baba yetu ya kwamba tutaweza kutoka mahara hapa Nakuru mpaka Embu. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuomba ukaweze kutuongoza. Hatuwezi peke yetu, tunakuhitaji katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba jane masses kutoka hapa mpaka Embu hata kurudi, my Father. Tunajua ni watu wengi watasafiri kutoka maeneo mbalimbali. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuomba ukaweze kuwasaidia, ukaweze Mungu wetu na Baba yetu kutuwezesha kufika mahara pale na hata kusaidia mwenzetu Mama Gift. Mungu wetu na Baba yetu, tunaombea huyo mtoto akaweze kupona katika jina la Yesu Kristo. Tunatangazia juu ya kwamba hana nguvu, hana uwezo juu ya maisha yake. Mungu wetu na Baba yetu, tunaweza kutoa tu fedha zetu, lakini Mungu wetu na Baba yetu isiweze kufanya kitu chochote. Lakini tukiwa na wewe Mungu wetu na Baba yetu, tunajua ya kwamba wewe utamponya katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuamini ya kwamba utaweza kwenda pamoja nasi, utatuongoza na utatusaidia, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Thank you.